issue is very serious. Kamde ya tangah Shillong. Dah pipe juga kinong kendong jungiru. Bagi susi kelong ba, kitu kishinong ki bapa ho ba, menta kim yo di issue. Dengan aban pej bah kadang kelong ba, ya kitu ki catchment area, kita long ki try jaka, ki try kendau ki pom sit kat bamon, kin pom ding kat bamon, kin ong bei baka, dia kendau ke jungi. Dia ka bakut namar kadi ke private land. Bun ki sim ki sardar ki rang bashnung alias ki kham shitom ban intervene. Namar kimdon ki rules ki bashai. Hoya jing shisha ka state government ka donia ka Meghalaya catchment area act dam magla 1990 something. Ngiru ki don ka forest act ka jungi. Abang inakran something about ki ndai bat ki jing snai ki yang na ka banong benjot iki klau kata mitar. Tenre ngi khamda pentri kam baha hakar kum kabadai. On this issue ngathnai kladai ka kam very high time nam ta council. Ban khot no shwatang isim ki sardar ki ngilam hima. Ban ai ta ka ging tho ka ba shai ki. Ba kinoma asu ban pom kila ban long try kendau tendai ban pom ding ban pom si hagi itu kutlong besyo. Bodi kata lek singla ban hadin ke jingilang in khot ke jingilang hadin ke jingilang in benbut da jing tho ka ba shai. Ban lengla in refer lang ya ki different act and rules juga disungsul. Kenang bala da ki violate ye kata kinahap haka jing pencitong. Namar ngaji ima kalong bang kan sapoi ke por ba ngidon ki pipe Henry mdon putlang. Minta kita pun kini scheme sentral. Polio te ba yesna ya pipe connection te yesong sheet baro. Tangsuan portlang mdon Tekan bu kajing ya na minta ki bru jongi. Bakal juru kajing dia ga Shillong. Pe kung kapatolong kra bat ki wei ki Shillong Shillong beta patol kra ki wei. Tang shuslap tang sanru kanta clash lei Kadaw baru koi kalau namar bangi isna yeng isna ngikir kendro nyemplai dan tisu ya kaum. Dengan ini kalau dikawai ke problem kapa dia kan ujung ya Shillong. Dengan ngatrai oke ya kai berada nginompong hendai nang ne syakmat iman. Bagi bor Shnong ki bor hima ki bor disengsul ki bor sarkar. Ngin hap restrict dia hakajinya dia bakilti Shillong. Nah itu ke solution na kebentaya ki niki jaga Shillong ki ba la asli baru kata. Tangkawai kalau ngeladang ila ban penbun kinala ki bahaya. Nambar kawai kinala bahaya tinggal asyo barang tangkawai. Penbun no kinala bahaya bar kam penjeli no kan dian. Kenang bagi la ban ngui ya ka ba tuit na kinu ki jaga. Tendai ki balong important iman la ban khot ki jelang. Ban kan ka ba syai. Bagi numa ya kaban hanung kondom kema ban pom bi geding sik Shillong kinom la ban tulthan iki jong ki hagi namang idon kenika building bylaws astir dungi ka disusul ngal lang bagi tayo ngila haban pay namar bah ka bakut ka bu jing ya yang ngi no snong hi kumbaga pa na gidi ki kidas ni Shillong iba kumban rimain biang ngaji dia ketika kelawat kupon dengan bakla ka por penganong siem mangai bakal orang kijing persiang pan iPlot no aki menteri ki basan jong ka hima melim ngi intervene ka tukopor namang itip bala da kamon shu ori ka klaw number 1 na kamenta ki tulong number 2 Shillong jong hi menta ki babun la shuring niya sim galer ka bom tela da kamon ka klaw ka ban supply yang oksigen ka ban yarap yang tukal air jong hi kamdi basok namaklah ka por ni ada na por la penong kum ka join law adong jong ka council ben ka himam beliam ndai ka tu hadin namaklah bon ba SHS tela iya namaklah nga ila weng no ay ka tu ti ka turung inang haban riluk biang nama bagi ting ba kay ka bala lese banong penong ka join property is a very good idea kenang ba ka himam beliam ka nom yo le ka pamon Hindi ba kata misutrat bagai himam lima duk menta kadang buram ni kata aduk menta 4 penjot di kalau tinggal kalangin persiang pan ate magi hima
bala kumu kanlong mandatory kawai pa kawai ka right kawai pa kawai ka hima kawai pa kawai ka sinong la sela ta kadang don ki sinong klau sinong ba minimum ki dibandon kata area ka klau kenang ba kan preserve ya ka environment ka jungi bar ka juko por na ka banta let's say gini ki mo imrat klau ki ba let's say ki ba kisim ki ki wa ki ki doka do penat ba kini ban preserve iki teka try ingin haban take initiative dengan itu tama sochen em ka council kan nomna ban le sang la dakadon ka jinya bet lang bat jong gi hema bagi sinong te tan no problem re bangin sule mangi kam la long kamu bisa konbin kami Bagus check sekali.